Lefatshe la Botswana le santse le amilwe ke bolwetse jwa kgotlholo e tona kgotsa TB jaaka bo tlwaelesegile go bidiwa. E le tsela nngwe ya go isa melaetsa le go ruta setšhaba ka bolwetse jwa kgotlholo e tona, re bone mo kgweding e e fetileng ya Mopitlwe go tshwere segopotso sa letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa kgotlholo e tona, World TB Day. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e tla tsweledisa dithuto ka bolwetse jwa TB. Mme pele ta re simolole thulaganyo ka go utlwa ka botlalo ka setlhogo sa monongwaga sa letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa TB. Letsatsi la segopotso sa bolwetse jwa kgotlholo e tona le tshwarwa ngwaga le ngwaga ka 24 tsa ga March. Letsatsi le ra bo re gopola gore re dirileng go leka go nyeletsa one mogare wa bolwetse jwa kgotlholo e tona. Mo ngwageng ono setlhogo se ne se re, yes, we can end TB, led by countries, powered by the people. Se se raya gore ra dumela gore re ka nyeletsa bolwetse jwa kgotlholo e tona. Se laolwa ke mahatshe, mme se diragadiwa ke batho. Setlhogo se re bolelela gore ga se boeteledipele hela bo ka tisa mananeo a go nyeletsa bolwetse jwa kgotlholo e tona. Mme setšhaba le sone se tshwanetse gore se eme ka dinao, se dire sengwe gore re kgone rotlhe go nyeletsa bolwetse jwa kgotlholo e tona. Setlhogo sa monongwaga sa letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa TB se gatelela gore ke nnete re ka kgona go nyeletsa bolwetse jwa kgotlholo e tona fa rotlhe re tsaya karolo. Tla re tswelele le thulaganyo re ithute ka bolwetse jwa TB. TB kana kgotlholo e tona jaaka re tletse go bo bitsa, re ka re ke bolwetse jo bo anamang, jo bo thelanwang, bolwetse jo bo bakiwa ke mogare o re bitsang mycobacterium. Ke matlhasedinyana a megare ya bacteria a e leng gore bontsi jwa nako a anama ka phego yalo e ka tswa gongwe motho e leng gore bo motshwere a ka itshimola kana go tlhola mogare o na le gone gore o nne mo phegong. E re ba gaogile ene ba e leng gore ba ka tla ba hema phego e gaogile ene e be bo ka ba tsena emma. Yaanong mogare o one wa TB ke mogare o e leng gore o rata go remela thata mo mahatleng kana mo makgwahong, mme o ka ama dikarolo tse dingwe tsa mmele jalo yaka marapo kana boboko. Emma mehuta re ka re ke mehuta e mebedi o e leng gore ke bolwetse jo le re bitsang drug resistant TB kana drug sensitive TB di le pedi jalo. Drug resistant re ra gore ke mogare o e leng gore o ganana le dingwe tsa dipilisi tse re dirisang go alaga jone bolwetse jwa TB. Mme ka lotlhakoreng le lengwe ya drug sensitive ke bo e leng gore re dumela gore bo dumalana le one melemo yotlhela e re dirisang go alaga TB. Re ithutile ka bolwetse jwa TB le mefuta ya jone. Ke diemo dife tse di ka rotloetsang gore motho a emiwe ke bolwetse jwa TB? Bolwetse jwa kgotlholo e tona se re tshwanetseng go buise ka sone ke gore bolwetse jwa teng bo rata ha e leng gore tshireletso ya mmele e ko tlase. So ha bo itlhala ile gore masole a motho a mmele a ko tlase ke gona ha e leng gore mogare o e leng gore mo tla bo mmele o itlhala ile gore o ritibetse o tle bo tlhagoga yaanong mo simolola yaanong re bona dikaitsone tsa TB. So bone bolwetse go na le malwetse mangwe a e leng gore a isa itshireletso ya mmele ko tlase. A re bua ka malwetse a tshwana le bolwetse jwa sukiri, dikankere, re bua le ka bolwetse bo e leng gore bo ama diphilo, ke bangwe malwetse a e leng gore a kgona gore a isa itshireletso ya mmele ko tlase. Le mogare sa lebale one mogare wa HIV. Mogare wa HIV ra itse gore gantsi bontsi ba nako bo tlhasela masole a mmele. Ha bo tlhasela masole a mmele go raya gore ha masole a mmele a ya ko tlase re tla bo re simolola yaanong re bona dipalo tsa rona tsa balwetse ba TB di ya go godimo ka gore bone batho ba e leng gore ba na le mogare wa HIV ba kgonne gore ba itshupe ka dikae. So batho ba e leng gore ga ba mo diritibatsing tsone tsa HIV ba na le kgonagalo di-chance tse di go godimo tsa gore ba tseno ke bolwetse jwa TB. Tse dingwe gape ke tiriso ya motsoko le diritiba le nnotagi.
tiriso ya motsoko re lebile gore kana motsoko gantsi wa mahatla ene ra itse gore bontsi ba nako TB re na le TB e leng gore ke yone ya mahatla so ha ile gore TB ya go itlhala mahatla a setseng a koafaditswe ke motsoko go ra gore di chance tsa gore kgonagalo ya gore bolwetse yano motho a tseno ke bolwetse jwa TB bo ye go godimo ba bangwe ba ileng gore ba ka nna go ka nna motlho gore ba ka tsena ke jone bolwetse jo ke batho ba ileng gore ba ntse ba tlhokomela motho o ntse a lwala bolwetse jwa TB ka gore ba nna mo tikologong e le nngwe hela le ene ba amana le ene thata yana go motlho gore ba ka tsena ke jone bolwetse jwa TB. Go kgothagana mo go feteletse le masole a mmele a ko tlase ke dingwe tse di rotloetsang gore motho a tseno ke bolwetse jwa TB. Seemo ke se sentseng jang mo lefatsheng la rona sa bolwetse jwa TB? Bolwetse jwa kgotlholo e tona mo Botswana bo santse bo tshwenya. Re ka gakologelwa dipaka tsele tsa dingwaga tse di fetileng fa bolwetse jwa segaja jwa HIV bo santse bo le kwa godimo mme ka gore di tsamaya mmogo le bolwetse jwa kgotlholo e tona bona bo santse bo le kwa godimo mme gompieno jaana re lemoga gore ha dingwaga di ntse di tsamaya re tisa mananeo a tshwanang a go tisa diritibatsi tsa HIV re ile ra kgona gore dipalo tsa bolwetse jwa kgotlholo e tona di ye kwa tlase ne re nna re register dipalo di ka tshwana bo 10,000 ka bo 2010 mme mo gompienong re itumelela gore re kgona go tshwara only bo 3,000 ka ngwaga mme 3,000 o santse o re tshwenya o santse o le go godimo. Dipalo di re supegetsa gore bolwetse jwa kgotlholo e tona bo ama mongwe le mongwe mme fela bo ama borre thata o fitela e le gore about 60% ya balwetse jwa rona balwetse ba re ba bonang ba kgotlholo e tona mo ngwageng e nna borre mme se se bakiwa ke gore borre ba tshabelwa ke go dira dilo tse dingwe tse e leng gore di oketsa bolwetse jwa kgotlholo e tona go tshwana bo go goga motsoko di tshwana bo go bereka ha ba berekang ba le bantsi teng ha gongwe ba dira ditiro tsa diata tsa bo go aga hela jalo gape borre ba na le go tsaya lebaka ba sa itshupi go ya ko dikokelong. Se sengwe gape se re itemogelang mo dipalong tsa rona ha re di thathoja re lemoga gore bolwetse jwa kgotlholo e tona bogologolo nne bo amana thata le bolwetse jwa HIV mme mo gompienong dipalo tsa batho ba kgotlholo e tona ba na le HIV di ile ko tlase mo e leng gore re bona gore balwetse ba ba senang bolwetse jwa HIV jaanong ba setse ba feta ba ba nang le bolwetse jwa HIV. Bolwetse jwa TB bo santse bo tsweletse ka go tshwenya jaaka re bona ka dipalo tse di gatisiwang tsa batho ba ba tsenwang ke bolwetse jo. Motho o ka lemoga ka dikai dife fa a setse a amilwe ke bolwetse jwa TB? Bolwetse jona jwa TB ya ka re tlotlile go bitsa re ke kgotlholo e tona tota ya la boitshupa ka yone kgotlholo motho e leng gore ngwana le bolwetse jwa TB o e leng gore o tsamaya ka dikai tsa TB o tla itshupa ka go gotlhola motho ha go tlhola beke tse pedi le go heta o tshwanetse ke gore re mo rotloetse ebile le ena a rotloetsege gore e go bona ba botsogo re na le sekai se sengwe sa go fufula bosigo mo e leng gore go pharologanya motho e leng gore o na le bolwetse jwa TB o kgona gore re ha robetse bosigo ba kgona gore a poletse na di apere e le gore dikolobile so ga teng go pharologanya le one mo go toko godimo le gone go latlhegelwa ke mmele mo e leng gore wa be se ga maikaelelo le o e leng gore o nna le wena o go tlwetse o kgona go bona gore nyame gompieko o selekanyo sa go sa mmele ga se mo ka ha go tlwaelesegileng ka sone. Dikai tse dingwe e ka nna gone go lapa letsapa le le heteletseng e ka nna gone gore ha motho a go tlhola o ka go tlhola sehuba se e leng gore se na le madi o bo gape motho a teng a nna le ditlhabi mo mahatlheng e be go nna thata ha hema. Go dirwa ditlhatlhobo dife go netefatsa fa motho a amilwe ke bolwetse jwa TB? Dikai tse ha lo tla ka tsone ko e le motho a tla ka tsone ko kokelwaneng re ka kgona gore re tlhatlhobe bone bolwetse jwa TB thata re remeletse mo go tlhatlhobeng sehuba
go na le diteko di le mmalwa tse re dirang mo sehubeng. Teko ya ntlha ya le re ka reng re itemogetse gore re gatetse pele thata mo go tsone ditlhatlhobo tsa TB ke re bitsang GeneXpert. GeneXpert re tsaya sehuba re se isa ko lebong ra go se tlhatlhobela one mogare one wa TB yone bacteria eo mo godimo ga mo teko e boa re kgontsha gore re kgone gore re itemogele gore melemo e re e dirisang ya TB a gona le mengwe e setse ya ganana e ka ganana le gore e ka boalaga. Teko ya bobedi ka nna mone mo re go bitsang microscopy gore mo go tswang sehuba bo se lebelelwa mo microscope go lebelela gore a gona le one matlhasedi a bacteria yone ele ya TB. Go tswa ho re itemogetse gore ba ba tshelang ka one bolwetse jwa HIV ba na le gore la re motsere sehuba ra go se tlhatlhoba e be re sa itemogele one mogare wa TB yaanong ba bone ba re kgona gore e be re tsaya motlhapo o bo re isa ko lebung ba go tlhatlhoba re dira mo gone mo re bitsang urine TB lem. Le one ke dingwe tsa diteko tse e leng gore di re thusa thata go checka bone bolwetse jwa TB mo baneng ka gore bana ha gongwe ba kgone go gotlhola ga re kgone go tsaya sehuba re kgona go be re tsaya mantle a bone le one ra romela ko lebung go leka go checka yone TB mo go bone. Mme jaanong ba ba setseng ba emilwe ke bolwetse jwa TB ba ka bona dithuso dife tsa botsogo go alafa bolwetse jo? Bolwetse jwa kgotlholo e tona gore o bolwantshe ke gore o bohe kalafi e lolameng. Kalafi ya teng e tsaya dikgwedi tse di mmalwa tse thataro ke gore 6 months. Mabaka a gore e be e le telele jalo ke gore o kgone go bonyeletsa tota mo mmeleng wa motho e be re motho o kgonne go hola. Se ke batlang go se bontsha batswana go gae ke gore bolwetse jo ka gore bo a tshelwana ha o senona o tshwarwa ka jone re batla gore go rurifatsa gore o tsaya dipilisi o nne beke tse pedi tsa ntla o nna o ta malatsi otlhe o tla go di nwela gape le ga mooki a kwala mo karateng gore molwetse o no le pilisi. Mme mo beke tsone tse pedi tsa ntlha molwetse o tshwanetse gore a nne ko lapeng ke gore mo re reng isolation a se ka amana le batho a emela gore dipilisi di kgone go simolola go bereka. Be re go tswang ho o ka simola jaanong a tswa mo serubing a kgona go tswela le ditiro tsa gagwe mme a nwela dipilisi tse ko lapeng. Mme re rotloetsa gore a bana le mopati o tanang a ntse a lene a supa gore molwetse ke rurihatsa gore o nole tsone dipilisi for 6 months eo. Re dira jalo go kganela gore re ska ntoga ya molwetse a tlogela kalafi e be re nna le yone drug resistant TB. Mo 6 months ngo ha ntse a bona a ntse a bona kalafi ya bolwetse ya kgotlholo e tona re tabo re ntse re monela mabotele morafa kgwedi tse pedi o nela le botele le lengwe ya go tsha se kgotlholo gore re bone gore a mogare yo wa bolwetse jwa kgotlholo e tona o santse o le teng kgwedi ya bobedi kgwedi ya boraro. Mme go bofelong gape ha hetsa treatment ka kgwedi ya bothano kana ya borataro re monela le botele le lengwe gore ruri hatsa gore mogare o setse o dule tota mo mmeleng wa gago. Bolwetse jwa kgotlholo e tona ka gore bo a tshelwana go botlhokwa gore re le ba lephata la botsogo re ye go tlhola ko lapeng gore o tshela le bomang. Ha re senana re bona molwetse wa bolwetse jwa kgotlholo e tona re tabo re mmotsisa dipotso go bona gore o tshela le bomang ko lapeng ka gore batho ba tshelang le bone ba ka tswa ba amegile le bone re tla re le bone ba tle ko kokelong re batle go thathubiwa go rurifatsa gore le bone ga ba amega ka bolwetse jwa kgotlholo e tona. Bolwetse jwa TB bo a alafesega. Kgang e botlhokwa ke gore molwetse a sa le ditaelo morago tsotlhe tsa di fiwang ke ba botsogo. Go ka dirwa eng go thibela bolwetse jwa TB? Se re se dirang go thibela bolwetse jwa kgotlholo e tona ke go tsenya thuto mo setšhabeng gone go itemogela dikai ka nako gore ba kgone gore ba ikatametse go ba botsogo gore ba ka kgona gore ba ka tshwarwa ka bolwetse ha le gore bana le bone e ba beiwa mo kalahing. Mo gongwe gape ke gone go rotloetsa setšhaba gore ha batla go dikokelong tsa rona ba tshwanetse ke gore ba dirisanye le rona re le ba botsogo ka gore re dirile thulaganyo ya gore ha ba tla go dikokelong tsa rona hela ya ka ba tseiwa mogote re itse gore ha o tla
tleliniking o go tla kwa sepateleng mo tsewa mogote o bo o tsewa BP re tshwanetse ke goreng re boe gape re go tlholele le dikai tsa TB gone goreng ga e le gore o ka tsona le dikai tsone tseo tsa TB be re ka go tlhatlhoba be re go ba mo dipilising tsa TB ka nako mo gongwe gape go dirilwe lenaneo le e leng goreng batho ba e leng gore ba na le mogare wa HIV ba beiwa mo dipilising dingwe tse e leng goreng di thibela bolwetse jwa TB mo gongwe gape mo re go rotloetsang setšhaba ke gone goreng ga ba go tlhola kgotsa ba ithimola ba tshwanetse ke goreng ba go tlhole mo go babalesegileng ba ka dirisa letsela o ba dirisa tissue gone goreng ba ipipe ha ba go tlhola mme ebe ba boa gape ha e le goreng ba dirisitse tsone TP yone ebe ba e latlha ka ga go babalesegileng ka teng e nngwe gape re rotloetsang ke yone e re rotloetsang setšhaba ke gone goreng ha e leng goreng ba nna ko malwapeng go nne le thulaganyo ya goreng nako le nako re bula matlhabaphefo ha re tsena ko e leng goreng go nna mesuketeng a e ka nna mo dibasing a re bule difestere ka nako tsotlhe le gone ko dikerekeng ra itse gore dikereke tsa rona malasing ga gongwe itlhela e le gore re agile hela ka disenke ga gona ga e leng gore phego e tsena teng yaanong re rotloetsa setšhaba goreng ga ba setse ba aga ba bone gore mme go gana go tlile go tshwara batho ba le bantsi mme ebile re tshwanetse ke goreng re akanyetse gore ga go tshwara batho ba le bantsi go nna le ga e leng gore go tla nna le gone goreng e be phego e tsena e le dihistory e le mabati mme di nne di butswe ka nako tsotlhe thibelo e botlhokwa go gaisa kalafi le fa go ntse jalo kgakololo ke gore setšhaba se ikitee ka thupana go dirisa mananeo a thibelo le kalafi a leng teng a bolwetse jwa TB re ne ra buisanya le bangwe ba ba kileng ba lwala bolwetse jwa TB mme ba kgona go bo fenya tla re ba utlwe jaaka ba kgaogana le rona maitemogelo a bone ka bolwetse jo ke tsere TB mo mongwe ne ke moka e le kgaitsadi ake ka ngwaga wa 2004 go semtlhola ka 2004 ka gore ke ne ke moka so ne re le batho ba ne re nna mmogo go gorang gore ga re nna mmogo ka ke itseng ka teng ebile ke rutile ka teng ka TB go motlho gore ke ka kgona go ka o ka kgona go ka ntsena so me morago ga dikgwedinyana ke ntse ke moka ke ne ka itemogela go gotlhola thata mme ga ke gotlhola thata ka helele gore jaanong ke gotlhola madi so ke gone mo gona ga hela go nkgwetlha gore ke check-e gore seemo sa me se ntseng mme ba ne ba ntlhatho ba mogare wa TB ba iphitlhela ke na le TB gone ka 2004 April mme ba ne ba ntsenya mo treatmenteng ya 6 months so treatment ya 6 months ke ne ka e tsaya sentle hela go fitlhelang ke ba ke e wetsa ga tsamaya ya re ka December 2004 ke simola ke go tlhola gape mme go tlholang ga ka ga mene go sa tlhole go tshwana le landa ke ne ke go tlhola ke na le khupelonyana ba ncheka mme ka nako eo bana ba ntha ba re TB ya me ga e sa tlhola e le la ntlha ba e tshwere ke ha godimonyana e ba e bitsang ba re MDR tuberculosis e leng gore ke yone ne e lwala kgaitsadi yake ka tsena mo treatmenteng gape yaanong go bana ba ntsenya mo treatmenteng ya selekanyo sa ngwaga le half jaaka le mpona ke hodilana it's been 20 years 2010 go tlhela go mpeo jamines 16 years 16 years ke ntse ke le TB free yaanong I'm a TB activist TB People Botswana ke mokgatlo wa ba ba kileng ba lwala kana di-TB survivors le ba kileng ba tlhokomela
kana ba ba tlhokomelang balwetse ba TB le setšhaba hela ka kakaretso se ba ba nang le kgatlhego go ka lwantsha bolwetse bo kore tota re lemogile gore kana TB ga se bolwetse ba dipilisi hela go na le bo stigma go na le batho ba ba emisang go tsa kalahi e se nako yaanong rona mo mokgatlhong wa rona re etela batho bao ra go ba kgothatsa gore ba tse kalahi ka nako gore ba kgone go gola ka bolwetse mo bo a gola hela go tsaya kalafi sentle hela bo a gola. Go a itumedisa go lemoga fa setšhaba le sone se na le seabe go fedisa bolwetse jwa TB. Lephata la botsogo lone le tsweletse ka go ntsha mananeo afe go thibela le go fedisa bolwetse jwa TB. Re le ba lephata la botsogo re na le lenaneo le tshwana le lone la go isa thuto ko setšhabeng. Re na le bone ba e leng gore ba itebagantse le TB di-TB coordinator ba e leng gore ka nako tsotlhe ba na le gore ba rulaganye dithuto tse e leng gore ba di tseneletsa ko setšhabeng. Dithuto tsena ba tla bo ba tsenya bogore jwa motse ebe ba boa gape ba tsenya le ba e leng goreng ke bogore jwa e leng goreng ke ba direla puso gone go ba lemotsha ka ha e leng gore bolwetse bo ra amile ka teng le gone goreng go ka dirwa eng go isa thuto ko setšhabeng. Se sengwe gape se se dirilweng ke gone goreng go na le dipone tse di rometsweng ko dikgaolong gone go thusa go tlhatlhobela bolwetse jone jwa TB e le di-X-ray trucks. Ha ba ntse ba tsweletse ba tlholelela balwetse TB kwa malapeng ba e leng gore ba na le dikai tsa TB ba romela goreng be gone go tlhatlhobelwa bolwetse jone jwa TB ka seipone. Se sengwe gape se e leng goreng re ne ra se dira re le ba lephata la botsogo mo ngwageng mo hitileng re ne ra nna le bo kopano le bogogi jwa rona jwa lehatshe e le mapalamente re tla go ba rolela thulaganyo ka bolwetse jona jwa TB gone gore re nne le TB caucus ko parlamenteng gore re utlwe lentswe la boeteledipele jwa rona e le mapalamente ko parlamenteng ka gore ke ra itse gore ke bone ba e leng goreng ba dira melao ha e le gore bona le melao e leng gore ra bona gore e ka re ga ya rema sentere le ba botsogo gongwe e rotloetsa kanamiso ya bolwetse jwa TB ba bo ba itse mme kana ba ka itse ka rona re le ba lephata la botsogo ebe ba ka kgona gore mbe go e bua ha e le gore bona le di dirisiwa tse e leng gore di tlhokana le madi ba re ka kgona go utlwa lentswe la bone ko parlamenteng. So ke thulaganyo e leng gore re dirile re ntse re dira le bone e le mapalamente gore ha ba tswa ebe ba ya ko dikgaolwaneng tsa bone ba go nna ba ntse ba gasa efangele ko setšhabeng gone go rotloetsa gore re emise bolwetse jwa TB mo lefatsheng la rona. Re le ba lephata la botsogo re netehatsa gore re nna le kalahi ya TB ka nako tsotlhe mme ebile ba e leng gore ba fitlhelwa ba na le bolwetse jwa TB ba bewa mo kalafing yone ena go itlhelelang ebe re netehatsa gore ba tswelela ba etsa ka ga go tshwanetseng. Tota le go kolamela bohelohela le ke le isang kwa setšhabeng ke gone gore ke itse setšhaba gore tota TB ga se mamang ke ya rona rotlhe. So rotlhe ka bongwe re tshwanetse ke gore re nne le seabe mo go lwantsheng bolwetse jona jwa TB. Yaanong ke rotloetsa setšhaba gore ka nako tsotlhe a re tseye bolwetse jona ka tlhoafalo ha re itemogela tsone dikai tsena a e ka tswa e le mo go nna a e ka tswa e le mo go e leng gore ke nna le ene a go nne le thotloetso gore a re itumeletse go ba botsogo gore re kgone gore re tlholelwe re beiwe mo kalafing nako e le teng. Se sengwe gape ke gone gore ba e leng gore ba hitlhelwa ba na le bolwetse jona jwa TB ke rotloetsa setšhaba gore a re ba eme nokeng ka gore ra itse gore kalahi ya TB e tsaya sebaka se se leele. Ha re sebaka sa teng se ko tlase ra re ke 6 months. Yaanong 6 months motho wana wa ba tlhokana le ke monokeng e ka nna ke monokeng ya goreng wa tlhokana le bogakolodi ha gongwe o tlhokana le gore mo tsamaiso mo totobisa e ko bongakeng. So re tlhokana le gone gore re ema nokeng re le setšhaba gone gore re emise bolwetse jona jwa TB.